اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میانو گبرو ڈیٹ 15/7/2020 کلاس 5th سبجیکٹ کشمیری ٹاپک سون وطن ات من لفظ اسی نندبون فراحت وار تھو ذہنس من نندبون فراحت زون روشن زٲژ شہل کل نندبون گو خوشون یعنی خوبصورت فراحت گئی خوشی زون گو زند روزن جون گو زند روزن زٲژ گو قسم روشن گو شاباش چمکون بوجھو کیا پڑھو خیال تھو مے کن کیا نندبون یہ سونے وطن نندبون وطن یہ روشن فضا خوشبو ہوا یہ روشن فضا خوشبو ہوا زبان زند ہند دوا زبان زندگی ہند دوا بلان دید فرحت یوان مز دلن یہ سون وطن نندبون وطن اسان پوش دورن اندر پوش زٲژ سمجھو یوان شاباش اسان پوش دورن اندر پوش زٲژ یت زن گاشس اندر نصف رٲژ نبس آسمانس تارک پنن یہ سون وطن نندبون وطن دما آر تریش ہتن ژھار نئی دما آر تریش ہتن ژھار نئی تھوکمت تو یس آس تس پرار نئی شہل کل أند روزت وطن سون وطن نندبون وطن تھزرن کھست کرت بون کن نظر ژلان گم پھلان دل شہلان جگر شیزن سورگ ہور چھلت تن تو من یہ سون وطن نندبون وطن کیا نندبون یہ سون وطن تو سمجھوا یوان یہ سون وطن نندبون وطن ونا بلبلن گل ونا بلبلن گل بلبل گلن یہ سون وطن نندبون وطن لہذا کر یم لفظ تو میں ونمو ام تھو تھی ذہنس من بیم گھس ات معنی لفظ معنی گھس تھاو لکھت کاپی پہ اللہ تعالیٰ کر کامیاب